Longbui pangcho chor dimi rong hangpi bank ke tamji pupen nipli pleng deranta hem chelele den. Upper Dadhora polling station along APHLC Women's Wing Amepi Mirjan Teron Pilapen Kong Chunbang Pi Lalita Terang Pietum BJP along Kachipo Ogdun. AJYCP tumpen India President upon Panongsi Bokajan SDO Civil upon Pinpuralo Kipajerpon. Karbi Anglong live for the Birta long peneli Sami Beauty Vipi Pindi Birtang ton pen Arjuponitha. Nijang Karbi Anglong Lakhahini Amri constituency ke parlo Putsari Honghari rong hanga rong mekar Longbui pangchua chor dimi rong hangpi artanikan thongkeron erkep kidamtang vosika chikloni phai serkep urmiani bank ke damji pupen ke barjui pinian nipli pleng deranta hem nangkachi humri redat ajok achol apena sumar bangke thomatum kisung kachitong nang. Lapusoma birta arjulong si phirangke tumpen longbui phangchua heman humri damlo lasolong dimi rong hangpi achor longbui phangchua hin nangkachuning ridun atengke nilitum osumar bangke thomdo lapen osumar tum sitami ki society lapen ki matha ong school anta dun thek bang videt side lo niamata ki solok lasi nang osumar tuma phan lapen nephan nang chingjin sora puthot hem chewang thupen kai tengdo nang nituma jata nang pupe Osumar tum stami nang kaching tung thek tiklo lasi nang na hokle du sitami puthot kaya hemalong chewang thunon busi alang ni hinpen achor dimi rong hang pia phan chuning ripon lapen lapu asupia hinpen stami ape phan puthot hem ka chewang thuvek je phan chuning ri padopon kumani akor ting jelapen KSA tum tami nang chirap thapusi phangcho hem ahin pen chuning ripon lo contact number 9101278945 alongle nang pachini tha pusi kisung ki phove ga bang phua tum pen birta pachitak pon nilipe pani sideng kita madanta hemang wedat la nilipe ang chuning rilog nahok la dusta me hemang pare je phan se chuning rilog madula thegong sta me nangri pidun pen nilipe han hemang pachili phansi chuning rilog nang tumanta nilimuta kisolok pani sipen skol ta jule nilimuta pasi nilipe han nahok la dusta me hemang kachupali je phansi chuning rilog Lalu dunjui dalam tabang deh, emang sih bile. Deng dami kusai dapat nih dam loh, angke hahin pen hem curang udah loh nih. Pun kol dun tak pun talong nih sus of lock angke. Atumi dabang punang kol loh, dak sedulu hamran sedulu nangri nai lo senar emang lihat lo puluh ane pinsu ancing kilong nih tumi bang nih cing kilong lo jalo lah nih dini pan bang tempare cibang lo dak nang lihat lo. Usumaran da thanam thairam thaklo he anela pinsu bangke usumar bai thomlo to amen bangke limson rong thar laten nepiso men rimi rong hangpi laten han si bengke dam cari te parni beng dam lo ane mitu he mo chile le lasi nonang nohok le du nohok le dam sitame kita nang paceni data, lase non nang cewang tu sita ili kaya teng kaya mang cubuci je pan lase nang keang lo, aputak non nang keduk kedam adim kodak sidoma karet nang paceni non nang paceni tek tedat sita me keliteni nang ciri dunung kopo. Oh, nada. Kata kisu, dah halka. Ne, mitang mata bimari. Nasihem, cewang nong pona. Wah, non kacang tahu. Bilong di. Sis of lam macam. Tang dia lah ekta. Lom suat apa ke? Jatang jatan kan ke? Pan thot tu lo dam joy lo. Amma. Tu, ane mitu nang than hai. Sita menon dam joy ap kita phone long dun lang chính cái chiwangi ni bhok songan tami pusenang than hai chiwang chu po pulo wang wi dat lo mati ini bang ngong sana
u se ki bom ke than bom la Chin thong pen hemari rong phar Karbi Anglong live. Kidamtang wusing ni phai krehiniar ni lakhain kora trok Duarbaguri constituency ki parlo upper Dadhora polling station along APHLC women wings klembang phi ame phi Mirjan Teron Pilapen Kongchun bang phi Lalita Terang Piatum CM Dr. Kliram Rong Hang Lapen EM Richard Tobiatum along Damsi BJP along kachipa ogdun Lason si non malom a constituency tinalong tami CM Dr. Kliram Rong Hang Pen BJP mass joining ki badopon bom wang bom ason si APHLC Congress ASDC atum kachipa ogdun pinangan dolo Lapen Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Kliram Rong Hang MP Amarsing Tiso tum kejapon ki misana jo pinangadi malong pen BJP along kai ke APHLC Congress ASDC atum kachipa ogdun dodi sang seson si thekpon A constituency tinalong sitami CM pen mate BJP atum kajing thur ki claim pon tovar lang mi ringwell lapen school pen chenglok pinangan ki claim pon dodi sang seson si raratum ki thekpon kimisena jo raratum asong ka prek pen APHLC Congress ASDC kachipo tum pinangan dunin tilo Laso penajok upper Dadhora polling station along APHLC women wings Klem bang phi ame phi Mirjan Teron pi lapen Kongchun bang phi Lalita Terang pi arisang ho tumpen CM Dr. Kliram Rong Hang lapen EM Richard Tobiatum along Damsi BJP along kachipo ogdun Lapen kachipo ogdun ahut APHLC along ki claim ke dam bang thongkep abang phi APHLC along pen COC BJP along kachipo ogdun padopon News report Karbi Anglong live. Kidamtang wusik ni phai krehini thelangar ni anerlo por phai hinia por malom Assam Jatiyabadi Yuva Chatra Parisad thihek pen AJYCP Bogajan Regional Committee lapen Karbi Anglong tumchilangsi Bogajan ADC Kakumoni Saikia SDO Civil Redeng India President Draupadi Murmu aphan panongsi pinpuralo pajer pon pusi birtanang pali Pinpura rolong ki jongpon ke kedamtang busi ke chikloni phai phorni inu dima sawanim supi Rasmita Hojai Delhi rong supi along RRB Satlang ki tokdunji pen Barjui pen Jharkhand along alangli ki thitang abangar pumsi longrong lo Nasi alangli lapuson kuson si mandeloma na sopu thak sodak pen RD Pira ki tarli pamije phan pachini pon Athima lapuson North East asoratung pini pinap alam kalilo batay phong lo lapuson North East atum kisungi phunang pen pinang korting jiratum aprandam nanglo sikomani jongsi apran karmundet binong liputang te ritarlip ra kachuklem vek atumaphan neping nangsi ahoka kangsai ki pivek je phantami pinpura lolong chuningrialam jongpon Lasinon penapara ki bang jilangani lapusona sai lang nu ka videja phan isi sodak akengkam dengponang jipusi AJYCP Karbi Anglong amephu Apurba Das Chunbang Amit Basumatari Bidisar Horening Tilapen AJYCP Central Executive Committee Klambang Jitu Pukona Tumpen Pachini Pon Bokajan penananterang Karbi Anglong live Ahmedabad pen airport pen kangjar minute ki thom anbaksi dolang angsong kangjar chiting chita hutsi men arum nang klubupsi doctor tum hostel RCC building athaksi closey ingboplo Birta ke tok boma por hut anbangke ki thike jang lapen areng hu ki so phai long pon pilang lapen bangkwan si labangso aeroplane alo passenger ki doloni klarda ka birta long pon pilang Tongsikot pen adung hek ke do fire service police CRPF kadu ka ve chirap chitu dun lopusi chini pon Labangso aeroplane along India Home Minister Amit Shah sitame do ta hai pusi ang crack pen birta long non ki so lang pon bom nang Bukajan penananterang Karbi Anglong live
Kini birta kala ponsi kang tonilo kardom.